Da probamo kratko da pogledamo šta se desilo na trci, bez potrebe da spominjem ono što je očigledno. Ovo je bio prvi vikend u godini u kome se vozila sprint trka. Jedna promena samo u odnosu na video u kome objašnjavam osnove formule. Jeste što se od sada kao osvajač pol pozicije vodi onaj ko je to učinio u kvalifikacijama, a ne pobednik sprint trke. Ross Brawn je najavio da će biti još nekih proba kako bi se format sprint trke još više poboljšao. Max je bio najbrži u kvalifikacijama, ali je na početku sprint trke izgubio prvo mesto. Ipak deluje da je znao da ima veću brzinu od Leclerca, sustigao ga pred kraj i relativno lako obišao, očekujući da Ferrari ima više potrošene gume kako je i bilo. Sainz je pred vikend potpisao novi ugovor do 2024. godine sa Ferrarijem, ali je generalno pokazao loše performanse. Ovo je trend koji postoji od početka sezone i jasno je da je Leclerc postao vozač broj 1. Ovo ujedno i znači da Mick Schumacher neće moći u Ferrari još makar 3 godine, ali da budemo iskreni, Mick još uvijek nije u najvišoj klasi pokazao kapacitet za Ferrari. Red Bull vozači su imali brzinu pod kontrolom. Kad god se u glavnoj trci Leclerc približio Perezu, on je bio u stanju da se ponovo izvuče iz DRS zone. Hamilton nije mogao da prestigne Gaslija ni sa DRS-om, mada iskreno ni Gasly nije mogao da prestigne sporiji Albanov Williams. Doduše, Williams je namešten tako da ima dobru maksimalnu brzinu, a pravac posle starta je faktički jedino mesto za preticanje na stazi Imola, makar kada je reč o Formuli 1. Leclerc je hteo više nego što je bilo moguće, rizikovao, izgubio 3. mesto, pao na 9. ali je uspeo da završi 6. Svestan je greške i činjenice da će ovi izgubljeni bodovi biti veoma bitni na kraju sezone. Lewis počinje da deluje sporiji od Russella ne samo rezultatski, nego i na stazi. Čak ga je i Max obišao za krug. Delo je da njegovo nećkanje oko potpisivanja novog ugovora pred sezonu sada daje negativne rezultate. Bottas i Tsunoda su imali jake trke kao i Russell. Aston Martini su izvukli, čini se, maksimum, a Magnussen je i dalje ispred Schumachera. Sledeća trka je za 2 nedelje u Majamiju i vozi se tamo po prvi put. Hvala što ste gledali ovaj video. Svaka podrška u vidu lajka, šera i pretplate bi značila da će biti još ovakvih videa.